ijambo rikomeye, ijambo ryubaka, ijambo rirema, ijambo ritunga, ijambo ryuzuza, ijambo wahozeho n'ubu uracyari ijambo. Tena andera libere, tandara koditore bariba, endera libash. Data, amahoro yawe n'ubuntu bwawe, amahoro yawe n'ubuntu bwawe. Data we, ntakubwira tuvuze, ariko data urabimana, turakunezerewe muri uyu mugoroba, turakunezerewe muri uyu mugoroba wa none. Icyubahiro cyawe cyemere kigaragarire mu biti. Ijambo ryawe bamaze kutubwira, ijambo ngo ni ijambo rikomeye, ngo ni ijambo rihindura, ngo ni ijambo rizaryubaka, ngo ni ijambo rizarirema, ngo ni ijambo ritunga, ngo ni ijambo rifasha umuntu muri uru rugendo turimo, muri uru rugendo twatangiye rwo kuja mu ijuru, muri uru rugendo twatangiye rwo kuja mu ijuru, muri uru rugendo twatangiye rwo kuja mu ijuru. Nubwo twoca mu butayu bukakaye, nubwo abantu botinda mu buvuzi, ariko data urabimana, ijambo rito rizaryubaka kandi rigakomeza umuntu, kandi rikihanganisha umuntu, amaze rikatwiringiza kuko iwacu ari mu ijuru, iwacu ni mu ijuru, bitinde bitenuke, iwacu ni mu ijuru. Data turagushimiye, data turaguhimbaje wewe, amahoro yawe. Urugendo ni urugendo rugoye, ni urugendo rw'imisozi, ni urugendo rw'ibiharamana, ni urugendo rw'imisozi y'iterera, ariko nta kindi cyo dushoboza muri uru rugendo. Abakomeye bakomejwe n'ijambo, abakomeye bakomejwe n'ijambo, ntabakomeye ku bwabo bakomejwe n'ijambo, abo bose bicaye aha bakomejwe n'ijambo, batuze mu mutima. Pawulo yaravuze ngo nabikira ijambo mu mutima kugira ngo ntazagucumuraho. Urakoze data, ndagushimiye, amahoro yawe aganze, amahoro yawe ategeke mu mitima, amaze data kugira ngo dukomeze tugenderere urukundo rwawe. Asante data, uhereza barangije kutubwiriza ijambo ryawe, ubahereza umugisha, basize byinshi mu mbago yabo, bemera gusiga abadamu babo, bemera gusiga abana, ariko batuzaniye igemu y'ijambo ryawe, igemu itunga imitima, igemu ryubaka. Urakoze data, twagushimiye iyi minisiteri yapanze kino giterane, natwe tukaba turiye twongeye kurya ibiryo by'umuntu, ibiryo bikomeye, ibiryo bitangaje, ibiryo bitandukanye n'ibindi tubayeho bya buri munsi. Urakoze data, ndagushimiye, data ndaguhimbaje kuko uzogwishije mu izina rya Yesu Kristo tubaramwe, amen. Uretse mwari cyubahiro yego.
Tumisha amagambo akomeye akomeye y'ukwishima imbere mu ijambo ry'Imana. Ureze umugisha umukozi wawe warangije ijambo. Tumisha ijambo ryo kupasetima y'ibyiringiro n'umunezero no gukomera k'urukundo. Mana ushimwe uhimbazwe. Turahagaze hano dusengera itorero ryose, abantu bose Mwami bitabiriye igiterane cy'uyu munsi. Ubahereze umugisha wa Isiraheli. Ureke Mwami wacu uje imbaraga za Mwuka Wera. Ijambo ryawe watubikije rikomeze kuva hano rigende rigere n'ahandi. Tubere imbuto kandi imbuto nyinshi zishimishije zera zikwiriye abakiranutsi. Ushimwe Mana. Turasengera iyi minisiteri yateguye kino giterane. Uhereze umugisha. Ubwo bateguraga ntibari bazi abashitsi abariho, ariko Mana ushimwe ko natwe twaje kugabana. Ubahereze umugisha wa Isiraheli. Mana turasengera ababyeyi barimo hano, turasengera ababyeyi b'abagabo, turasengera ababyeyi b'abagore, turasengera n'abasore, turasengera abasore batoya, turasengera abasore b'abakobwa, abasore b'abahungu. Utanga umugisha wawe Mana, ntabwo twakwirengagiza imirimo wadukoreye. Mana ijambo riravuga ngo watugiriye neza natwe turishima, turanezerewe ubwo mu kwa mbere twaraha imitima ibabaye, ariko Mana wazamuye ibendera rigakoresha. Turagushimiye kuko utazabibagirwa bawe. Urakoze Mana Isiraheli, urakoze Mana igira neza. Reka umugisha wawe ukomeze ubane n'abantu bose b'itorero mu izina rya Yesu Kristo. Amen.